sajroning acara ayah sapunika. Titiang saking Taman Bali iraku sampun wikan sampun unik ring sajroning wiwit titiang. Sane wau titiang sampun sarang yo anu duwe sedurung puniki mriki madrasah jagi pacang bersih iri gumon sampun ngambil ring pertigaan antos ambulan ambil lemak ring sampun punika ring catus pade ring Pepaten Agung mecangsang antos 2 jam tengah sepunika 2 jam tengah riko sampun titiang tarang undang-undangan riko kewanten seluruh titiang yang ngatur utawi ngulangi titiang malih kajang diantokan titiang sanewawu ring kados padu sampun matur ring Ratu Sarang Sami gumantene ring Ratu Sarang Sami riki titiang matur malih bos-bos titiang onek ring sajeroning atur titiang utawi ring pengabdi desa ampura yang pisan sampunang tersinggung boyo titiang purun ring dasane Ratu nenten gumantene ring sajeroning sang sane ngajelek sang sane ukik sang sane bisa ngeleak sang sane bisa ngerah pelantik itu sane ulang titiang Ratu Sarang Sami titiang wenten watangan titiang mewastui dewa gede alit talar saking Taman Bali titiang saking Taman Bali kurunan titiang saking iki jero saking Sronggo sapu sireje saking Jepang teman mina kadi wenten liak saking Jepang liak cepuk mai pak maru subuh di pempatannya masih saya ngadu apa jani tok-tokang kengken kepisan liak Jepang jak pintonen jak sedot boleh jak lek-lek liak Sronggo makajang suatak liak Sronggo makajang makabar mai makabar kecot boleh kecot bol watangan dewa gede alit iyan nyidang ampurayang malih ring sekalu dicang dan purun Ratu Sarang Sami mangne becik pakayune ring ne sekalu ring sajeroning sanuning terus sapun api itu dijo jeung ngerereh ban meli ban melajah ban lunas durosa ngemak cang ngemak dan mangkin mantan benjang ben tuan ben belun durosang jak durosang mina kadi iyan tan puas ri watangane puniki titiang pangayah saking Taman Bali jero mangku prajopati talar ring dados dalang presiden Ratu mintonen jak cobakan titiang kan tain melajah jero melajah titiang tenaen sastra titiang tenaen meguru titiang kantaen wanta panugrahan ide ring prajopati iku sungsung titiang yani Ratu jagi pacang minton titiang lurus jak cetek benjangan wenten nebo anusan jak cetek lurus ngemak titiang talar watangan titiang dan mangkin mantan jero ben pidan kayun jero Sarang Sami durosa ampunan kamplonen batangan titiang ampunan empuk ya jelemo tandu kebal jero sani kebal kulit tulang leu ampunan kamplon titiang kan basa-basi jero malih karena nyeritang sapuniki calon narang Ratu sampun wikan Sarang Sami ripaenekan calon narang mina kadi ring Sronggo 6 bulan wonten calon narang panggen titiang kewanten titiang lembe ngacara ngayah niki mina ledang itu sesunan riki rekayangan jen peswecan keselamatan kewanten ring raino puniki kesempatan titiang ayah ring Ratu Sarang Sami sewataking liu mai jak liak sebang liak ramah lebih apa coba jak mai ngantar ke Gianyar doan tu sing mungkin kermai ani bok demen jero ngemak titiang iyan tan malih mangkin malih bos di margine jago di margini jago jero diolah nasi ceu kewanten ini sekalo di sekalo ampuna cegah tu batang titiang di kempung ampura yang pisan sewatak liak
Jak pesuang lihat jak pesuang ban ngalih ban lunas berireh ya ban melacah ban kengken je jak jani watangane uli taman Bali jak perdonan jero niki sampun jam lewat jam 12 jero sepatune jang tenan manual campuraya jam 12 kita ampun mencangcang sampun munang-munangan yen kebenyangan jagi pacang nyangcang ring setro durus nyiramen ning pempatan hijau aja ngambil paling tangin durus ya. Benten kalah dijang jadi kata macam aturan ayah durus dijang liung lawatan wenten bilang adi jero liung sewadak leyakin cek cek sap boleh no cek sap guling papan durus sampunan mematanan jero yang mematang ampuro tidak berak ampuraya yang neng mula sakeng saja ngelah ring sejeroning ane badan pengliakan penglantih ngale dagang ane panglais ben pidan kali leak jero keturunan jero nika bahaya pidan yang wenten ngerah penglantih yang wenten ring sejeroning ngerah daging dagangan nika ben pidan bahaya cucun jero nika gawah kewanten yang wenten ring sajeroning ngaji ubek jero durus ngayo bi keluarga ngayo bi pisago durusan mungkin durusan jero durusan diaskun jamin iki sampun minta liyo mai keborang awak kini keborang sing idang binyep jak jago binyep dijau ya kena he sing makirik ada celulok dan telapak-telapak suatak liak apa aja penadiannya cek jago cek tegakan minyak hidang aja mencinagakan ada sakit lakar ngidopang dinas kalau kar ngidopang lurus terkematian lurus siro meresidang kira-kira sedang sami siro purun memiliki kita yang jadi ngundang aditian mungkin malik bas sosan iki ampuna kita yang jamin siro kamu nggak kita ngundang siro jadi terus kita yang jamin